hayi Aqhele jana la mani yabona ukuthi ngifaka abantu kodwa egangeni lapha bafana ungafuna ungihlanyisa wena awungeke ulale lami nje ungindle mahara wena ulele ubusuku bonke wena ukholisa lapho usupha nguvuka nje ngicela so ufuna ngibhadale mina hayi angeke ngikubhadale mina isona obuye kimi lapho ngithola ngilomenzi wathi bafana sihambe siyelala yimi bafana kungoba wena uyangiphika angithutha ngiso girlfriend yakho badala ke ngoba sengingumahotsha imali yami budasa imali yami angifuna ukukhuluma lawo kodwa phela lapha eqinisweni lapha alapha sungihlekisa ngabantu khela umenzi ukuthi uchaze kanjani kathesi ikuyini khona nakho so hayi uyayengeka hayi qhele mana man qhele ujwayele kabi hayi qhele hayi man ujwayele mina bafana ujwayele qhele mana man khela abantu sebesibukile kathesi uyangiswa yimi kunguwe lapho lala labantu abesikole wena abantwana besikole bangena ngapi kanti vele qhele mana phela lalela la angisomntwana wesikole mina ukuthi ngiyaqilwa mina ngiqilwa ama-super cool lama-biscuits mina ngiyakudinga kungumntwana kwakho wesikole lapho ngikubamba khona ufile uyezwa ngasuka la yafu siseke hamba la ayi Sokuthela lapha ngidala Sokutheju ngalithezo Amacala reload